خب درود هموطنای عزیز، امیدوارم که یک شما خوب، صحت، سلامت و سربلند هم سربلند هم باشین. آرزوی ما همه وقت در خانه شما خوشی، خرسندی، سلامتی، درد غمی دیگری تونه نبینین. البته امروزه مسئله ملی، یعنی مسئله ملت هست که یعنی آبروی ملت، شان ملت و شرف ملت هست. البته که در این چیز ما هم چه بگیم فرزندی سرزمین، فرزندی ملت که هر یک انسان های ما دارن که یعنی داغ میزنن در آبروی ملت، این داغ به ما میزنه. یعنی من ملتم قلق هست اما پاسپورتم تاجیکی. در هر جای رفتم، هر کشور رفتم، کسی مرا نگفت که تو قلقی. یعنی پاسپورت هوی میکنه تاجیکستان، یعنی مرا تاجیک مینامن، تاجیکستان مینامن، تاجیکستانی مینامن. در هر جایی که اگر ما یک کاری پست کنم، یک نمیدونم یک کاری بد کنم، اگر در وقتی جریمه کردن، جنایت یا سود کردن و غیره کار، هیچ وقت نمیگه قلق کردی کار، یعنی تاجیکستانی کرد میگه. یعنی این داغ به تاجیکستانی میرسه. اگر در هر جایی که من یک کاری خوب کردم، یک کاری نیک کردم، نمیگن قلق کرد، میگه تاجیکستانی کرد، تاجیک کرد، تاجیکستانی کرد. البته که تا امروز در یگان جا من کاری پست، کاری بد، کاری نکردم که وطنم، یعنی نامی وطنم یک داغ بگیره. و در تمام کشور، در هر کشوری که من بدم، در هر انسان های قطعی دوستی کردم، انسان های دیگر کشور، دیگر ملت ها، بگیم که در آخر یعنی که بعد از جدا شده رفتنمون از یک دیگر، یعنی که او برای خودش، ما برای خودم، باور کنین از چشماش اشک برآمدگی انسان ها هست. از آن جمله خودی در حال حاضر که چندین سال با دوستا که یک جا کار میکردیم، یعنی یک جا بودیم و یعنی کار یک جایه میکردیم و او کار بسته کردیم. امروز آخران روز بود و دوستام میگیم که واقعا هم بعضیاش در وقت آغوش گرفته است، چشماش آب اومد که همین قسال دیگر انسان ها قطعی بدیم، اما بهترین انسانی در روی دنیا تو بدی که یک بارم با ما خفگی نکردی، یک بارم گپی سخت نگفتی، یک بارم در تمام وزمینی ها در بر ما ایستادی. کدام حالت نباشه قطعی ما بدی. یعنی ابد به کشورهای خودشون هم روان. اینو در باره تاجیکستانی گفته اگر یگان انسان یک انسان اشاره کنه، و البته که اینا میگن همراه ما تاجیکستانی بود. ما 6 سال در یک جا کار کردیم، ما یگان بدی پستیش از اون ندیدیم و همه وقت در تمام پستی ما همراه ما بود. یعنی که در همه جا کوشش کردگی هستم که فخر ملت باشم، یعنی نامی وطن ما یک انسان به بدی نگیره. یعنی تاجیک گفتن ای یک تاجیک بود، یک مسخره باز بود، کلاون بود، مرض بود، یک انسان بود. یعنی همین کلمه ها تاجیکستانی را دیدن ده، یعنی که همین کلمه یا که همین خیالات در سرشون نیویا گفته. همه وقت بگیم که مکسیمال درجه
کار کردگی هستم قطعیشون انسانگری کردگی هستم که تا که بگیم که خیالای اینا را در باره تاجیکستان یا تاجیکستانی یگان خیال بزب نباشد در خیالشون. البته ما یک قلق هستم، یعنی که من کوشش میکنم همه جاده و از این بعدم که در هر جامعه باشم، در هر انسان ها قطعی باشم، کار میکنم که در تصوراتی و در خیالاتی و تاجیکستانی یک انسانی بگیم که مردانه در بر بدن، در سخنش جواب میدادگی انسان نشان بدم و در خیال انسان ها همین چیز بمونه، یعنی در مردی مرد بگیم، در انسانگری انسان بدن نشانشان بدم. و هستن انسان های ما که از آن جمله یکیش قدم قربان، دوا از تاجیکستانی و اهل تاجیک بدن، تاجیکیت بدن داره. اگر پرسی بگوی لقای میگن نه، پرسی بگوی قلقی میگن نه، پرسی بگوی قطغانی نه، کیستی تو میگه ما تاجیک میگه، دهنش پر کرده. اما من میگم که همه وقت میگم که عقل از جانب پروردگار است، عقل از خواندن نمیشه و عقل از چیز نمیشه و گفته همه وقت میگم. ببینین دوستای عزیزم، یعنی قدم قربان خیال میکنه که من مسخره بازی میکنم و دلخوشی میکنم، دل انسان ها را بالیده میگردانم به حد حرکت خودم. و در تاجیکستان کو کردی کارا، این کارا در ازبکستان رفته کرد. امروز ما میبینیم یعنی در روسیه و در دیگر جاها آهسته آهسته بگیم که همین شرمنده کردن آبروی تاجیک، یک کلون نشان دادن تاجیک، همین چیزها را در اوج بین المللی گرفته برآورده ایستادند. این انسان ها در یک بین المللی، در مگاپولیس های کلان، در تلویزیونیا های کلان که اونا جهان میبینه، در اوجا امروز او را گرفته خیال میکنن که اینا ما را تکلیف کردن، ما نوژنی آدمیم، ما значит ستاره، ما значит یک زویزده هستیم، ما را значит دنیا میشناسه که ما را اینجا تکلیف میکنن و значит این حد حرکت ما بسیار خوب بوده است، بسیار زور بوده است این حد حرکت من که مرا دعوت میکنن در اونجا. گفتگی تصورات ها قطعی بگیم که قدم قربان و بگیم در این سفرها را میکنن و از این ما دیده میکنیم معلوم میشوه که یعنی خودی الیت تایی که به نام ما داریم در تاجیکستان، به نام الیت تایی که در تاجیکستان داریم و اینا هم پروای ملت، پروای آبروی ملت، پروای آبروی جوانا، پروای آبروی زنها، پروای آبروی پیر کمپیرها، پروای آبروی آینده این فرزندهای سرزمین ندارن. برای چی؟ برای آنکه اینها یعنی اجازت میتن این کارو ده که تا که بگیم که ها روان. به قریبی هم قدم قربان اعضای حزب خلقی دموکراتی، زوانی صنعتکار حزب خلقی دموکراتی هم گرفتگی بود. این شرمندگی بیشتر به حزب خلقی دموکراتی داره که اعضایانش کلون، مسخره باز، نمیدونم خیلی شرمنده و شرمسار، همین انسان های خیلی آدم ها بگیم که اعضای حزب خلقی دموکراتی هستند. یعنی انسانی که کمتر اگر شرم حیای خود داره، انسانی که آینده فرزندهای سرزمین یک بار فکر میکنه، البته که او انسان بگیم که در خیلی جا چیکار میکنه، دست نمیزنه، یعنی چه دور میگیره. این خیلی حزبای بنام حزب خلق دموکراتی خیلی جا از آن نمیشه، اندی به اعضا میبره میره و از آن نمیشه در خیلی جا. ببینین هموطنای عزیزم، از نگاه شما این فخر بود
برای یک ملت یا شرمندگی ملت بود. من نگاه خودم برای شما گفته ایستادم و دوام میگم. یعنی ریختن آب روی یک ملت، این باید جنایت باشه. برای اگر که این چیز جنایت نشوه، که آب رو ریختنش جنایت نباشه، پس دیگر جنایت ها هم جنایت نگین. دیگر جنایت هم بگین خیلی جنایت نیست، هیچ گپ نیست، کرد رفت، های میکنه میره و تمام. دزدی هم های جنایت بگیرین، برای که دزدی هم آب روی انسان هم میریزه، این هم بگیرین پرتوی. دیگر جنایت ها هم بر هم بتین، تمامی جنایت ها اجازت بتین. جنگل واری کدامی چی کاره بکنه، کده گشتن بگیره. و این بردگی انسان، این تکلیف کردگی انسان، و شما میدونین برای چی تکلیف کرد و برای چی باید این سفر کنه، در اونجا اشتراک کنه. یعنی ما میگیم امنیت ملی، غرور ملی را حفظ میکنه، ناموس ملت را حفظ میکنه. گفتگی کلمه ها را زیر سوال برد. امنیت ما، KGB امنیت حربی و غیر همون ساختارهای قدرتی ما امروز این کلمه را زیر سوال بردن خودشون به حد حرکتاشون، که تو اجازت داده ایستادن که روان آبروی ملت، شان شرف ملت، نام ملت در تلویزیون‌های جهانی خودشون ابلبی میجی گفته، جموندگی چی گفته ایستاده است، نه شعرش منو داره نه سرودش منو داره. و چهار پادставной кампира телевидения. او телевидение یک پادставной телевидение است. برای مردم درک کردن کلون میکنن از کوچه ها، از دیگر جاها، فقط اونجا کلون میورن. امروز یکم کانال از سریوز نگی برآمدگی است. کانال فقط یکم کلون کانال شدگی است. اونجا در یگان سریوز نی تема ابسوجداد نمیشود. یک کانال بزرگ، یکم کانال آوردن کلوناتر کردن، پرتوفتن. امروز میبینیم کلونوی روسیه، کلونوی گرد اطراف بوچید، کلونو را از دیگر جاها سر کردن. یعنی البته این تکلیف در روزی میشیدگی، یعنی کلونوی تاجیکستان است. حداقل بگیم که حجونیگارها یا دیگر انسان هایی که در ازبکستان هستند، در دیگر جا هستند، تکلیف کنن نمیروند. یعنی او شان شرف ملی خودشون کم ترک کم باشه حفظ حمایه میکنن. و چهار پادставной кампир برآمده است، یک دیگریش تا چشم پرانه کده رقص کده است. یعنی معنای او چی را داره؟ چیکار کنیم دلشه یک دیگر را اشاره داره، اوش باشه برقص میگه که این کامپیر رقصیده است. خلاص هم خیل کرده بگیم که امروز میبینیم قدم قربان، یعنی آبروی ملت، شان شرف ملت، نه او گرفته بودیم خیلی مونم، شان شرف ملت در جامعه جهان، در دنیا، در بعضی کانال های جهانی دنیوی بگیم چیکار کردن، آوردن به زمین زدن. خلاص انسان هایی که میبروین، مثال گیریم امنیت، سوال به امنیت میرود، سوال به KGB، سوال به وزارت کارهای خارجی، سوال به وزارت کارهای داخلی، سوال بگیم که در پسال جمهوری تاجیکستان در روسیه، سوال در کنسولگرایی و غیراتون سوال. شما با کدام عقل این چیزا دپوسکت کردین که تو که در دنیا تاجیک کلون نشان بدین؟ در کجا شما کدام عقل قطعی را راه دادین که این نمایندگی از صنعت، از فرهنگ و از مدنیت تاجیک دارد؟ امروز ما فرهنگ و صنعت تاجیک در یکم کانال روسیه با قدم قربان نشان دادیم که ما چی صنعت، چی مدنیت، چی فرهنگ داریم. پس او کدو، پیرامیدای کدو، پیرامید و کرتا و چکن، اینو
ки дар кор ҳастанд дигар? тоқиву маҳсӣ, калуш, ҷелак, ӯ намоишо ки дар кор ҳастанд? ино мо бо як қадами қурбон нагуфта риден партофтем. шумо бо як қадами қурбон дар фарҳанг ва маданияти тоҷик нагуфта риден партофтем. ақаллан мегуфтем, зур мезадем, мо медонистем ки шумо ридестем, не ки зур назада риден партофтем. баъд вақте ки оппозитсия мухолиф гуфта ном мебурдагӣ як гурӯҳи террористӣ, ифротгароӣ, дӯст, ғоратгари Тоҷикистон ки имрӯз ба ном ҳукумат гуфта шиштагӣ ҳастанд, вақте мо фарзанди ин миллат, фарзанди ин сарзамин, вақте ки дилмон дар маданияти худмон месӯзад, вақте ки дилмон ба фарҳанги худмон месӯзад, ҳарф занем, чор авбошу дӯст мебироен, мегӯен ки хоинои миллатен шумо миллатда хиёнат кардем. биен ҳамин саволда тамоми ҳамон инсонҳое ки дӯст медорен, ҳамин ҳукуматта ошиқиш ҳастен, ҳамин саволода ҷавоб битен. шумо бинависен зери коммент. ҳамин фарҳанг обрӯи миллат рехтан, ҳамин коре кишид, ҳамира мо рехтем, мо хиёнат кардем ба фарҳанги миллат, ё ин ки ба ном ҳукуматдороду ба ном санъаткорот хиёнат кард? ки резонд обрӯи миллата? ки фарҳанги миллата бурда ба як масқарабозиву ба як каҷела кардани худаше, ба як девонагӣ кардан, ки бурд ира? ки девона кард? ки ба девонагӣ намоиш дод санъат ва фарҳанг ё маданияти ин миллата? мо ё ки ҳизби халқи демократит ки имрӯз даво аз ки мо хоинему, ӯ ватандӯст ҳастанд, фарҳангдӯст ҳастанд, маданиятдӯст ҳастанд. ва касе ки дар ин чиз хомӯш аст, пас ӯ инсон ҳамон тарафдори ё ки намедонам тасаввуроти ӯ ҳамин аст ки дар вақташ момаш, бобош ҳамин хеле маданияти мисли қадами қурбон доштанд, ҳамин хеле фарҳанги мисли қадами қурбон доштанд. яъне ӯ розиам ба ҳамин чиз. аммо ман ҳамчун тоҷикистонӣ поймол кардани фарҳанг ва маданияти тоҷикистони тоҷикии хидмат, яъне ман иҷозат наметам ин чиза. агар ки имрӯз ин чиза баъзе клоунои Тоҷикистон иҷозат дай, мо ҳар кори хоҳем мекунем, гуфтеста бошанд, ё ки дар хаёлотшон ин чиз боша, шумо хеле иштибоҳ карда истоде. яъне ҳар ҳадда ҳаракати шумое ки имрӯз карда истоде, ҳар коре ки карда истоден, ки имрӯз обрӯи миллат рехта истодааст, фардо шумо ба ин ҳадда ҳаракати шумо ҳар як клоунат ҷавоб метиҳед. дунё бедарвоза нест. ман иҷозат наметам фарҳанг ва маданияти ман ки чор масқарабоз дар дурунаш биринад. фардо ки шумо кашида шиден зери саволда ва зиндон шиден, ба ин ҳадда ҳаракати кардагитон ки барои шумо волия бад карда истоден, манзара дигар гила накунед. шумо гила накунед дигар ки барои чӣ ман суд шида истодам, барои чӣ ман зиндон мешавам. барои оне ки шумо
маданияти тоҷика поймол кардем. барои оне ки шумо фарҳанги тоҷика поймол кардем. барои ин коротон ҳатман шумо зиндон мешед. ҳар як клоунат агар дар ҳадди ҳаракати худ ҷавоб дода натонистӣ, агар ки ин чиз аз маданият биданша факт далел оварда натонистӣ, аз фарҳанги тоҷик биданша, пасу рӯз курпачата қачпростинат биги стройбат мерай хизмат мекунӣ. олинаи пешвода мара ридагиай обод мекунӣ, тоза мекунӣ. ҳолиам фурсат дорен баъзе клоунои ки ҳастен тоза кунен каналотона азу бадӣ, азу бадбахтӣ ки шумо дар сари тоҷик оварден, дар сари тоҷикистонӣ оварден. шумо ба ӯ клоунитон тоҷики тоҷикистонира як чуммо, девона, гаранг, ахмақ нишон доден. дар ютуб дар дигар ҷо баъме дида сум пул шида ва ба я ҳадда ҳаракатотон багем ки чӣ кор мекунед, ҷавоб метиҳед ҳар яктан. ва ҳар як инсоне ки яъне барои пул чортангаи ютуб ай тикток кор мекунам гуфта биромада клоунӣ мекуна ва обрӯи тоҷ барои шаъни шарафи тоҷик обрӯи тоҷикин доғ мерасона ва ба қадри имкон бигем ки ҳамун вақти замонаш қатъи ҷавоб метед. штраф шидагит штраф мешен, ҷарима шидагита бигем ҷарима аст, зиндон мешидаги ай ҳад гузаштагит зиндон мешен. барои ҳамо фикрҳотона карда баъд қадамотона монед. ира ман серьёзна мегӯям. и ягон ҷои на жалоба не подлежит, яъне ки на апелляция не подлежит и суханҳои ман. и суханҳое ки ман гуфта истодам, и ягон гуфти ҳамун гапо верховни судда жалоб кунем, иҷа жалоб кунем. ин як бор суд мешава и чизо дигар дар жалоб не подлежит. ира хуб бидонед. барои чӣ? барое ки маданияти миллат, фарҳанги миллат, обрӯи миллат аз ту бори клоунда миллиард баробар боло аст дар пеши ман. ки имрӯз як ҷавони тоҷики мо, як ҷавони тоҷикистони мо ки новобаста аз миллаташ, як тоҷикистонии мо дар як спорт, дар як соҳа мераванд, кӯшиш мекунанд ба меҳнати худшон номи тоҷика, обрӯи тоҷика бардоранд ва ӯ кӯшиш мекунанд бардоранд, шумо кӯшиш мекунед биринени фуроренаш. ӯ кӯшиш мекунанд бардоранд, шумо кӯшиш мекунед биринени фуроренаш. хеле ки эмомалӣ раҳмон ё ҳукумати эмомалӣ раҳмон ба тамоми қонуни демократияш ки имрӯз дар тоҷикистон дора, як одам тоҷикистона як ҷои ғаҷдиша сёмка кунад, нишон бита ту обрӯи миллата резонди, шарманда кардӣ гуфта бурда штраф мекунанд, бурда суд мекунанд ки ту чӣ ба ҷойҳои безеба деволои ғалтидагира сёмка кардӣ, нишон додӣ гуфта, яъне ки ӯра редагиҳои худошона обрӯи миллат медонанд дар ҷои ислоҳ кунанд. аммо то канали байналмилалӣ ва якуми дигар ҷаҳонида мебироранд номи фарҳанг ва номи маданияти тоҷика баймеди намедонам 100,000 рубл, 200,000 ё 50,000 рубле ки дар ин пешниҳод мекунанд, мераванд обрӯро мерезонанд. ин чиза ҳукумат умуман бигем ки на ҷарима мекуна, на зиндон мекуна, на дел мебара, на дигар кор мекуна. барои ҳамо ин ҳукумат, ин сохторҳои қудратии ҳукумат
барои ана ҳами чизам зери савол рафтагӣ ҳастанд. барои ҳами чизам мо камбудиро гап мезанем. мо кӯшиш мекунем барои обрӯи ин миллат, барои обрӯи ин сарзамин, барои обрӯи ҳар як тоҷикистонӣ кӯшиш мекунем ки дар ягон ҷо тоҷик гуфтанда дар тасаввуроти одам як ҷавони мард тасаввур шава ва амнияти тоҷикистон моро хоину ватанфурӯшу ва ғайра корҳо гуфта дым-дими мо интерпол дода сир мекунанд, то ки моро қатл кунанд, зиндон кунанд, бикушанд, нобуд кунанд. сабабиш ки мо позволят намекунем обрӯи миллат, маданият ва фарҳанги миллатмона дар ҷои поён нишон бидем. ва кадоме ки обрӯ ва маданият ва фарҳанги миллата дар дарунаш рида гаштагӣ аст, ӯ инсонҳо ватандӯст ҳастанд ва унвонҳои халқиву хизматнишондодаву ва ғайра унвонҳо бигем ки мегиранд, аммо ватандӯстҳо ва тамоми сайри кӯшишшон барои обрӯи ватан аст. онҳо унвони хоин, унвони ватанфурӯш бигем ки дар интерпол қарор мегирад ва дар зиндон мерава ва дар қатл куштор мешавад. ина ҳамин чизҳо далел аст ки эмомалӣ раҳмон 30 соли ҳукуматдориш ин сохтор, тамоми сайри кӯшиши ин сохтор ҳамин буд ки ҷавонмарда нобуд куна, ҷавонмарда бикуша ва кловн тарбия куна, мафкураи мардума заиф куна, мафкураи мардума заиф кунанд, мардума заиф кунанд, номусша аз байн бибаранд, ғурурша аз байн бибаранд ва худи ҳамин ҷавонои тоҷику тоҷикистонӣ бо дар хитоиё бурда духтари тоҷика мефурӯшанд хотири 4 танга пул. сабабиш ки ин ҳамин хел клоунҳо ӯро мафкураша заиф кардагӣ аст, онҳоро тафаккурша заиф кардагӣ аст, онҳоро ғурури миллиша аз байн бурдагӣ аст, фарҳангша аз байн бурданд, маданиятша аз байн бурданд. ҷавонои дигар ҳозира аз фарҳанги аслӣ, аз маданияти аслӣ, аз ғурури миллии аслӣ дур монданд, бехабар монданд. як маданияти кловнӣ дохил карданд, як фарҳанги кловнӣ дохил карданд дар мафкураи ин насли ҷавон. насли ҷавон фикр мекунад ки беҳтарин чиз аст. оли якеш дар Москва магазин кушодааст, номи магазинаш девонахона. ин аз куҷо мегира мекушоя? ин кида дар кор аст? ин ном, ин чӣ ном, чӣ обрӯ мета? бо фахр қатъӣ гуфта истодааст девонахона аст номи магазинам, не ки дар дарунаш байрақи тоҷикистон, герби тоҷикистон фурӯхта мешавад. дар як номи девонахона чизои миллии тоҷикӣ, тоқӣ, калуш, ҷома, намедонам ана румол, чакан, байрақ, герб, яъне он чизе ки нишонаи давлату давлатдории тоҷикӣ дар як магазини ба ном девонахона фурӯхта мешавад. беҳтарин ном мега неста як тай мо ҳам фикр кардем барои чӣ? бугӯ савол мета, мегам фикр кардем чӣ ном монем, ба гуфтем биё девонахона ном монем. ин номи зурай, яъне девона будан номи зур аст, беақл будан ин номи зур аст. барое ки мардум ку баъд мегӯянд ки ноҷи девонахона мерем. куҷо мерай? девонахона мерем. мефаҳме? намерам. кира контрол мекунад? кира саволу ҷавоб мекунад? ки барои мефаҳмонад? чаро мардума мафкурашда фақат калимаҳои пасти, калимаҳои обрӯшикану калимаҳои бигем маданиятшикан дар тафаккури мардум меояд?
سببش نمی قدم قربان وری یک تایدگش بابا رجب وری یک تایدگش و غیر انسان ها وری ارتیست هایی که امروز فرهنگ تاجیکستان چی میکنن و تفکر جوانو عینا باید میای نمی احوال ده میرسه که تو که مردم نمی قدر مفکوره داشته باشه مردم نمی قدر تفکر داشته باشه گفتگی گپ دیگر چیزی نیست صنعت هم ریدیم مدنیت هم ریدیم فرهنگ هم ریدیم همه را با تشبوس پیشوا اساسگذار صلح و وحدت دلبایوبو پیشوای دلبایوبو به نام امام علی رحمان چیکار کردیم ریدیم پرتافتیم همه را ریدیم پرتافتیم وزیراش هم کلون است ارتیستاش هم کلون است کلوناش هم کلون است دوملوهاش هم کلون هستن ولی یک دوملوی بوتکس داره که لواشی قیقه میگه که عزرائیل آمد پیش حضرت موسی دلبایو بایو کنچینی دلبایو بایو گو یا حضرت موسی جان تا میگیرم اومدم حضرت موسی زد چشم عزرائیل برآمد عزرائیل گشت رفت پیش خدا گو یا خدا ای مرا زد 144,000 پیغمبر جانشا گرفته بودم ای تری نکرده بودی زد مرا چشمام پرید خداوند چشم او رو هم تسوس کرد و گفت که گوی پیغمبر ما بسیار گیزلای حضرت موسی گفت ما در زمین حالی کار دارم اینا من میگم که فناتیکا هستن یه بانوتی ها هستن شما باور نمیکنید سبب ما مسلمان هممون میگیم که به فرمان خدا برگی درخت نمیجیم با اگر که عزرائیل اومده باشه با سر حضرت موسی این یعنی با حساب پروردگار عالم وقتی او بود شید و عزرائیل روان کرد یعنی کلام خدا در سپرن پدلیجی چی موسی باشی چی عیسی باشی کدام باشی نباشی نیمت значение حضرت موسی گفت ما کار دارم در زمین گفت ما کارم بود نکردم گفت اینا فناتیکان یبانوتیان دلبایوبان اینا گپی گفتگی خیچونا عاقبت چه نمیدونن چی گفته ایستادن آخرش خدا خبر نداشته است ای عزرائیل جانگیری اومده است بعد موسی زده است بعد پیش خدا رفته است که من جونش گرفتن رفته بودم خدا پرسید چی رفتی ما جونش گرفتن رفتم گو ای کی پرسیدی رفتی گو ای پیش خودم رفتم گو زده گو ای پیش خود رفته باشی خوب کرد زده نمیدونم یا کدام کینو را میگیرن خیل میکنن میگم کو ما دیگر نمیدونیم چیکار کنیم این طرف گردیم کلون این طرف گردیم کلون دین در دست مسخره بازو زد فرهنگ در دست مسخره بازو زد مدنیت در دست مسخره بازو زد حکومت در دست مسخره بازو زد پارلمان در دست مسخره بازو زد پرزیدنت بودن هم در دست یک کلون مسخره باز زد دیگر گرفتن یک وطن بزرگ یک ملت بزرگ با تمام تمدن بزرگش گرفتن همه را ریدن پرتافتن میفهمی نمیرم همه را ریدن نگفته ریدن و پرتافتنش میفهمی نمیرم در 30 سال حکومتداری امام علی رحمان یگان کار ما نکردیم که باعث فخر باشه برای چی؟ برای اون که هر یک انسانی باعث فخر بود داخل زندان یا کشته شد
дар ҳукуматдории Эмомалӣ Раҳмон агар ки хоҳӣ мисли як одам дастархонат нон дошта боша, ту худат бояд маймун шиданат дар кор аст. Бояд ту маймун бошӣ, то ин ки дастархонат мисли як одам нон дошта боша. агар ки хоҳӣ мисли одам бошӣ, пас зиндагит мисли маймун мешава. дастнигар мешавӣ, кадом як банан партоя мехӯрӣ, зиндагит мисли маймун мешава. агар хоҳӣ зиндагит мисли одам боша, пас худат бояд рафтори маймунӣ дошта бошӣ дар ин ватан. яъне инами хел сохтор Эмомалӣ Раҳмон қатъиён ҳамо парлумони клоунаш, депутатои клоунаш омадан сохта намира дар сари миллат, амира сохта. ва имрӯз результати 30 сола кори Эмомалӣ Раҳмон ина дар пеши рӯотон аст. ҳамо одамое ки баъзи ҷавонора ҳетет мекунен, талқат мекунен ки ана Эмомалӣ набоша мо хорузор мешидем, мо шукрона кунем тинҷӣ дорем, мо шукрона кунем ва ғайра дорем, аммо мо ҳичи надорем. ҳамин чиза ба ҳамин гӯшотон ку ай тарафш пахта бизанен наброя. ҳичи надорем. на маданият дорем, на фарҳанг дорем, на тамаддун дорем, ҳичи надорем. ҳама аз байн рафт. ҳама ба ивази нами ба ном тинҷие ки шумо дорен аз байн рафт. ҳамон тинҷиам дар клован тинҷӣ аст. дар одами мужик, мардак, дастоини хича ҳурмат мекардаги мардакда тинҷӣ нест. хоҳӣ ки дар Тоҷикистон тинҷ бошӣ, бояд ҳамудам маймун бояд бошӣ, клоун бошӣ. света фурӯша хаб кунӣ, овтаната хаб кунӣ, 30 сол мешава атаплени нест, бояд хаб кунӣ, ҳамаи ҳолатда бояд хаб кунӣ. ана ту тинҷӣ. паправид ки бугӯ ов надорам, паправид ки свет надорам, паправид ки бугӯ чӣ ба атаплени нест, чӣ ба гудаки ма дар мактаби хунук мехона. тинҷира баъд мебинӣ дар куҷо аст тинҷӣ, куҷода меояд тинҷӣ дар болои сарат. та тинҷ нестӣ ҳамватанам. та тинҷ нестӣ. дар ҳолати 11 соли гудака дар партаи хунук мегзара, ин тинҷӣ нест. ин номард будани ту аст. ин рих будани ту аст ки ту 11 сол гудакта дар партаи хунук мешунонӣ, дар синфи хунук мешунонӣ, ба умеди ки илм битум гуфта, ба умеди илм саломатиш аз байн мебарӣ. ба умеди ки гудакам навиштана ёд бигира ва хондана ёд бигира, саломатиш аз байн мегирӣ у гудака. мефаҳмӣ? ин тинҷӣ нест ҳамватанам. фарзанди ту хар нест дар оғил бибандиш хунукида. гов нест, одам аст. мефаҳмӣ намеда? дуруст дарк мекунед ҳамин чиза ё не? 11 сол аз хунукӣ аз мактаб мебирориш, аттестата дар дастиш мегира, паспорти дигариро мегира, мебариш, то боқӣ монда умриш, то мурданша дар вагони хунук дар Россия мардикорӣ бояд кунад. дари урус бурува, хонаи урус бурува, кӯчаи урус бояд бурува, стройкаи урус кор куна. худоро шукр тинҷӣ ай, худоро шукр тинҷӣ аст. бирава дар вагони хунук хов куна. ва ин рӯзора ман худам гузаштагӣ ҳастам. ин чизе нест ки ба маро дурӯғ бигӯен ки не тари нест, мо омадем намҷа шикарни зиндагӣ дорем. Не, бо кӯчода милисо биқапа, бераҳму бешавқатуна мо бо пулошон ай дастшон бигира ки набоша мебарам делат мекунам, маҳкамат мекунам, гуфта тарсонда бо пулш аз дастш бигира. ин тинҷӣ нест. бо фандиш кини гудак такёли занат метум мошин бари даруҷа зана бити,
باز هم گودک یا دیگر فرزند یک کس دیگر در فرزندت کلین میکنی با کلین تا در اونجا میمونی فرزند تا با غلامی روی میکنی میگیری میوی قطعی با کلین در اونجا بعد این نفس است این دیگر سیم کارت نیست که پول پارتوی کار کنه پول نپارتوی کار نکنه نفس است خودت تو ایمان داری شیطان بدنش ده ای ره میزنه وقتی تو در شیطان ایمان داری که هست در کلمات خدا ایمان داری که شیطان هست ای راه میزنه پس با کدام باوری تو مثال دختری یا مرده که کلین میکنی در خانه میمونی بچه تا میگیری با میره سالها قطعی در روسیه بگیم در وگانهای خنک در خانه‌های خنک خواه میره کار میکنی خاطری چی؟ خاطری که 10 ماه کار کنه 11 ماه کار کنه 1 ماه قطعی زنش بیسته 11 ماه کار کنه 1 ماه قطعی زنش بیسته در 12 سال زندگی حیات همون جوان همگی 1 سال قطعی زنش میشوه 11 ماهیش اگر اوجا بگیری 1 ماهیش ایجا در 12 سال 11 سال حیاتش به زن میگذره 1 سالش در بر زنش میگذره هر سال 1 ماهی بعد کنش نو لیوی میره یا چی میشوه و میبروین کامرا در دستتون اینا ببینه چیکار کرد اینا لیوی رفت اینا ما زن تا قپیدم فلانی اینا ما سیومکش دارم اینا زن تا قپیدم او زن آدم است گفتگی کلمه است آدم است او نفس داره او سویت ممالی قطعی نیست که سویت اب کار کنه سویت نه کار نکنه بگوی خیلی در تاجیکستان سویت نیست او کار نمیکنه او به سویت کار میکنه او طلب میکنه میخواه ای چیزا امروز مردم تاجیک ما تاجیکستانی ما به درجه آوردن که از صفت انسانی دیده مردم در صفت حیوانی زیادتر دیده میشوه باور کنید این جای فکر نکنم که خفگیش باشه امروز من مشاهده میکنم همیشه اینترنت رو نگاه میکنم در تاجیکستان ما از صفت انسانی دیده در انسان ها صفت حیوانی زیادتر است رفتارهای حیوانی زیادتر است فهمیش های حیوانی زیادتر است میدانیم برای چی برای اینکه میبینیم در کوچه ها دخترهای تاجیک میبروین خودفروشی تاجیکستانی و جوانای تاجیکستانی میرون پول میتن خودشون آرام کنی خیتایو دا میبرن میتن یگان ناموسش نمیجنبه برای پول کیف میکنه میخره ادیخ میکنه 100 سومای $100 میتنش میروه در تای نامو خوب میکنه دختر تاجیک ناموسش نمیبره وجدانش نه خودش مردی کارای در عذاب است خودش میگه 100% از زندگیم خدا را شکر میگه جنگ نیست کو ناموس نبودگی جدا جنگ ای که جا میشوه آدم بی ناموس ده جنگ چی در کار است آدم غلام ده جنگ چی در کار است در کجا دیدین غلام جنگ کرده باشه در اینجا در یگان جا غلام جنگ نمیکنه غلام شکمش سیر که غلامی کردن میگیره از این جنگ دیگر چی میشوه دولت جنگ افغانستان میگن افغانستان سوید داره مردمش سوید داره دوی ما اشاره میکنین چرا سوید افغانستان با سوید تاجیکستان مقایسه نمیکنین اشاره نمیکنین که همون جنگ سوید داره برای چی برای که مردمش ناموس داره نمی قدر جنگ ده ناموس از دست ندادین مردمش ایستاد از ناموسشون با شما قطعی چی جنگ شوه سوید ندارین یا جنگ است او ندارین دی جنگ است اتپلین خنیکی ده ندارین سی جنگ است چورم سیل اومده جنگ ده زیاد آدم را کشته رفته ایستاده است یک از دنبه نمیزنه لوی همون که در حالت مون
3% که داریم، یک از دنبه نمیزنه. در همه قدر بیناموس شدن ملت، یعنی یک صفتهای حیوانی دیده می شود که رحم در خودش نداره، رحم در فرزندش نداره، در حالتی که خودش در روسیه در درون واگن خنک خواست، در تاجیکستان زن کودکش در خانه خنک قط پدر مادرش خواست. ذره رپکش نمیجیم با این حیوان چی فرق داره؟ از صفت حیوانی چی فرق داره؟ یکم فرق نداره. من نمیبینیم که در اینجا از حیوان دیده انسان یکم فرق داشته باشه. برای صفت انسانی اگر داشته باشی، اخلاق انسانی و رفتار انسانی داشته باشی، وجود در میکنه که خیلی فرزندی تو، گودکی تو، نوزاد گودک در بیسویتی، در خنکی پیچکه، دودی پیچکه کمر دخواه است، سوید نداره و مادری تو در احوال خواه است و تیره تینجی میگوی. براست خودت میگوی تینجی شکرونه کنین، تینجی از ذات جنگ نیست کو. یعنی این چیزا تنها خر میتونه بگه. یعنی این عقل خری است که ایسر تا بگره کارش میفرموند، بگه یا درزه علفش میتن، خدا را شکر میگه خزاین داره. نه که اگر هم خر عقلش باشه، همون کارش ده مزدی حق بگیره کو، روزانه کارش ده خر خزاینش دیده کو میلیونر میشوه، بوی میشوه. روزی کاری حق بگیره در کارش، خر علف نه، خر ششلیک میخوره هر روز. خر نم پس بدن عقلش ندونستنش برای چی او را خر میگن؟ برای که عقل نداره. یا درزه علفش میتی روزی درست کار میفرمونه. یک خوجگی را کارش میکنه، باید درزه علف بگه میتیش. نه که همو در مزدی مهنت بگیره، حق بگیره، خر کو در رستوران عبید میکنه، با تاکسی میگرده، ماشینی خیچه میخره اگر عقل میداشت. خر لکسوس قطی میگشت، او کاری که خر میکنه او کار در مزدی حق بگیره. میفهمیم؟ برای همه میگن که او خر است. امروز طبیعتی همون مردم ما را نگاه میکنیم، عیناً همون مفکوره خر دارن. پرون شدیسته شد، شدیسته سالیو زدیسته. میفهمین امیره؟ امروز ما تفکر نامو خر داریم، در تمام عذاب هستیم که ایوازی زندگی من خوردگی من هم رنگ خر وری است، گراخ موش نخد میخریم و همون ده شکرانه میکنیم، عقل مون نمیگیره، گشتن میگیریم. میفهمین امیره؟ شما پروست این چیزا درک نمیکنید و در این چیز آورده رساندن این ملت، مفکوره این ملت تو اینجا آورده رساندن، سببگار کی هستن؟ سببگار اینم قدم قربان با رجب، با چند کلون دیگه ارتیستو و غیره انسان ها، بنام صنعتکار، اکتیروی توجیک فنگ 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 کده گشتگی انسان ها. این همه انسان ها امروزه شرایط ده سببگارش اینمی انسان ها هستن، اینمی شرایط، اینمی مفکوره مردم که توی نمیجا رسیده اومدن، سببگارش اینمی هستن. برای که جوانو همین مفکوره قطعی کلان شدن، مفکوره دیوانگی، مفکوره بیعقلی، مفکوره فنگ 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 فنگ، اینمی مفکوره قطعی کلان شدن. جوانو غرور ندیدن، غرورو کشته شدن، غرورو زندان شدن، غرورو بدرغه شدن. ای تاجیکستان پریمیر میگن کو، پریمیر نیست برای جوانای ما، یا پریمیره که نخیل ببینن که غرور کنن. میفهمه نمیره؟ این چیز نیست. برای همین هم جوان تاجیک آزاد میره و با اختیار خودش جاروب میگیره، کوچه روسیه را میروه، زندگیش همون میبینه. او زندگیش دیگر جا دیده نمیتونه، یگان جای دیگر دیده نمیتونه، میروه اونم را میبینه زندگیش.
سبب چی؟ سبب از خوردی در وطن نمی خیلی مسخره باز کلون نمی ارتیست اکتور نمیو نه مدنیت است نه فرهنگ است نه غرور است نه یک کینوی بگیم دوخ میدودگی در جامونو است نه یک عقل میدودگی است نه نمیدون مفکوره میدودگی است نه یک درس است که بگیم که یک درباره تاریخ باشه غرور باشه درباره یک جوان باشه یک درباره فقط چه قهرمان امام علی قهرمان رستم قهرمان امام علی قهرمان امام علی قهرمان امام علی جنگی ما اینمی درسی تاریخ ما جنگی امام علی جنگ تینج کرد همین میگذره تمام بعد از جوان کلان میشوه باور کنیم بعضن حالتو انسان اگر فکر کرده بیسته خود دست خود دیزو میکشه که جوانی توجیک با اختیار خودش میاد جارو با میگیره کوچه را میروه او را مجبور نمیکنه یک کس او زپدلا گفتنی چیزا نمیدونه برای چی؟ برای اون که او راجبو ملا هستن در ویر خوشکبو اینو که تفکر پس کردن ملا باید حلال حرام جیدو میکنن در بین مردم مهنتی حلال کردن بیشت رفتن صدقه کردن نان کردن از حلال با اون او حلال بوزو هستن در اونجا یک گروه ملای دیگه هم میگن که جوان تو کار بیناموسی کرده است یه حلال نیست برای غرور جوانی تو اما تنم تو نباید جورو بگیری در دست دیو بانیجیزن تو بروی ملت ترزون دستی تو خطه اون ایجاد کرده استی ای چی حلالی داره کوچه روی تو توجیکی تو مردکی تو باید غرور داشته باشی تو ناموس باید داشته باشی حلال او نیست برای جورو برای کنی یک کسا توزه کنی توالت یک کسا توزه کنی او را بگوی که مهنتی حلال های این حلال نیست این حرام است برای چی؟ برای که تو از بناموسی تا ای کارا کردستی تو ناموس میداشتی کارا نمیکردی گفتگی گپ از دهنی ملو با ملوی ما رفته اینجا با ایو صدقه میچینن میوید خانوشون میون برای چی؟ بگیم که پروتفیو گپ میزن برای اینکه اینا پرستاویتل دین نیستن پرستاویتل مدنیت نیستن پرستاویتل فرهنگ نیستن اینا پرستاویتل غرور ملی نیستن اینا تسلی میدین و کاری کوچروی توالت توزکنی در وگانا خواه کردن جوانو را رب میتن با اسلامی که حلال است قند تبزه تا حلال کار کردی زتو تا حرام کار نکردیستی تا ندزدیدی خب فرق کردیم دزدی حرام است کوچروی توالت توزکنی هم حلال است در کجا اومده گست این چیز وقتی یک مسلمان غروری خود چه فروشه وقتی یک مسلمان ننگ ناموسی خود چه فروشه این حلال میشه امو یعنی او کار کردن باید ناموس فروشی که او کار بکنی غرور تا فروشی که او کار بکنی میفهمی نمیره پس انسانی بیناموسه انسانی بیغروره انسانی که از ایمان خارج میشوه ناموسش نمیکنه انسانی بی ایمان بی ناموس میشوه آخی وقت بیوید تو درجه پستی دبره بزنه 4000 کیلومتر با $400 بلیت خریده اومده 5000 ماهانه پتن داده کوچه بروه توالت توزه کنه این ناموس است این حلال است این سوال برنامه ایشونای بوتیکسو اگر این کلی حلال باشه نخوی خطو نمیکنه این کارا کدامی که در خارج مرد اگر از پشت ریسک رفت مرد شهید او دیگر سوال جواب نداره والله خداوند با این گپ زد گفت با میشن بوتیکس میگه خداوند با این گفت که من جانی ترا میگیرم این گفت که یا خدا فرزندای ما چی میشه این خدا قطعی گپ زد از پیش این مردانش
پیش مردنش قطعی خدا گپ زده است. یا خدا گفتی فرزندای من چی میشه؟ خداوند گفت که من با شفاعتت با شفاعت شهیدیت که دیگر فرزندای ترم بیشت میبرم، مادر ترم بیشت میبرم، پدر ترم بیشت میبرم، دیگه همه تا بیشت میبرم. پول رو با شفاعت شهید چی بگوی تو خودت؟ کو گبزه کو ممبری یا نه ممبری؟ بعد او ایستاد. یا الله گفت بگی جان من. او اگری کو سرش تو خورده ای گشنگی را بیچاره ای چنده میتاش غلطیده در داخل ارماتورو زدگی ارماتورو ای طرفش برماده مردگی همون را مردش همون ایشانی بوتیکس هم خیلی گفته ایستاده. یعنی که من اینا را دینباز میگم. وقتی من اینا را گپ میزنم مفکوره انسان ها که من دین گفته ایستادم. من بازم میگم دوستای عزیزم، من نه یگان حدیث گفته پیرواد کرده ایستادم، نه یگان آیت پیرواد کرده ایستادم، شما دا تفسیر کرده ایستادم. من این مسخره بازها را گپاشونه برای شما گفته ایستادم. وقتی شما از دهن این مسخره باز میشنوین این دین است، وقتی من این بگم که مسخره بازو است شما میگین که چرا تو اسلام چقه میشه؟ اسلام نیست. من اسلام یگان جاش چقش دیگه نیست. من میگم این مسخره بازها با این کلمه ها دارم خودت بودیخ. این مسخره بازها با نمی خیلی دین مسخره کرده و بگیم که مردم فند میکنن. یعنی این چیز ده او جوانی که از او بلو غلطید مرد و سببگار کی بود؟ سببگار حکومت بود. حکومت او را مجبور کرد که تو که او زندگیش تنگ بشه و مجبور شوه او بیچاره برود در اوجا کار کنی. او رفت در او حالت شاید شو خواو نکرد، کارش زیاد بود، اوقات نخورد بسیار، یعنی که کار بسیار کرد، بسیار از میار زیاد کار کرد. پریو تملینی میگن کو همون خیلشی دیگه پیش چیمش توریک زد، شو زد، دیگر از کاری زیاده، از بفرگی زیاده، سرش تو خورد غلطید. یعنی در این چیز هیچ که گناهگار نیسته، پروست خدا خواست همیره گرفت، هم طریقت گرفت برد. با خدا قطعی گپ زد میگه خدا اول از این پرسید من ترا شهید میکنم. این شهید چید میگه؟ او نه تو برای نمیره اگر خودت همجا کار کنی استرویکا در 15 ساعتی شهید بشه. برای چی تو نمیره؟ برای چی تو روزی دراز با آدما را راه جنت نشان میدی، فضیلت الله نشان میدی، اما خودت یگون تعمیر نمیکنی. فقط تو مردم را اسپاکوید میکنی. اسپاکوید شین، آرام شین. خواستی الله است. این خواستی الله است که الله هیچ وقت نمیخواه که مسلمانش رفته تای کنی کافر بروه، کوچه کافر بروه، با گفتی همون شما رفته توالتی او را تازه کنه، خدمتگاری او شیده نه، هیچ وقت الله ایره نمیخواه. یعنی این ضعیف بودن ما، بیناموس بودن ما را نشان میده که تو که ما بریم اونجا. و چرا ما بیناموس شیدیم؟ گفته که سوال ده قدم قربان بیا جواب بده. دیگری کلون مسخره باز، دیگر انسان هایی که روز در تلویزیون کنسرت سرود و غیره ها بیان جواب بدن که چی به این ملت خیلی بیناموس شید؟ چیکار کردین شما؟ بگیرین 30 سال نمی تاریخ تو بودین، بگیرین بیین تاریخ امام رحمان مرحمت رزولتات شما دا میبروید. دیدین در جایی که یک مردم داغستانی کوچه رفتسته باشه، چی زنکش چی مردکش؟ دیدین که یه مردمی چیچن اومده کوچه رفتسته باشه، چی زنکش چی مردکش؟ یا که او همی دوست پناه دارن که بیان جارو بگیرن کوچه برون. برای اینکه اونا حالی غرور و ناموس و ننگشون فروختگی نیستن. او کلونو را اجازت نمیتن در обществاشون، اون چیزی که ما اجازت میتیم. میفهمی نمیره؟ اون چیزی که ما اجازت میتیم و برای ما را فول اچ دی ای چیز اجازت. давай
تو کلون باشی تلویزیون ایت سنت ایت رادیو ایت هم ایجا ایت تو کلونی که دلیر امام علی 2 روز سریوز نگاب زده بود بردنش زندانش کردن یا دیگر ژورنالیست 2 روز سریوز نگاب زده بود بردن زندان کردن باید که کلون باشی تو کلون باش در اونجا کار کردن باید بخند مسخره بازی که تو کلون باش تو کار که دلشی برای چی برای که ما مردم کلون کرده ایستادیم ما مردم بیناموس کرده ایستادیم تو چرا غرور گپ میزنی در اینجا چرا تو ایننگ ناموس گپ میزنی تو در اینجا این تلویزیونیای تاجیکستان رادیوی تاجیکستان و غیره چیزهای تاجیکستان این برای غرور برای ناموس نیست این کانال ها این کانال ها تنها کوششش برای بیناموس کردن در اونجا یگان ژورنالیستی بناموس کار نمیکنه دیگر فقط بیناموس باشی میرای کار میکنی تو که تو ملت بیناموس که فهمیدی نکه من از همون ساختارهای قدرتی و غیره ها طلب میکنم من تر خواهش کردن عادت ندارم طلب میکنم همچون یک تاجیکستانی نیمه دلنا تمام فعالیت قدم قربانه از توی گردش سر کرده همش من قطعا کاتگوریcky یمخ پمخش دست گرفتن عموما فعالیتی به نام خودش فرهنگیش و صنعتیش من کرده شود و از یوتیوب کانال های از تیک توک های در کجایی که کیها یعنی این چیزا را استفاده میبره هم خیلی چیزای فنگ کلونی را جریمه کرده شود کنکریت تازه کنن این چیزا را پالنی راست تمامی تویگردیاش تمامی چیاش تازه کنن من ایره طلب میکنم و دیگر فنگ دیگر افندی و مسخره بازی که در تاجیکستان است از آن جمله تمامی مسخره بازی اینم خیلی کلونو را چه ارتیستش باشه چه اکتیورش باشه بنام چه دیگرش چه رقاصش باشه کاتگوری من کرده شود اجازت نشود بعضن بنام رقاصه های تویگرد که میروند در درون بالای مردک میپرن برای بالای این مردک میپره او رقاصه نیست او یک فاحشه است رقاصه دیگر چیز است رقاصه را از فاحشه تویگرد فرق باید کنیم اونو کاتگوری من کرده شوند رقاصه اصول و مدنیت و فرهنگ تاجیکی را در صنعت تاجیک در رقص تاجیک باید نشان بده نه اینکه مردک پری این فرهنگ تاجیک باشه میفهمی نمیره نه بالای مردک جوشی دیگه بر دیگه یا تا کامنت بنویسین اما یا پدانالت اما بلوک کنم فرزندی کدام فویشه همیجا هسته یگان تا یگان کامنت بنویسین همیجا اما ببروی هم فرزندی فویشه ما بلوکش کنم این همیو هستن اصل نمیخواهن که این فرزندی فویشه را ما بلوک کنم برای اینو اصل نمیخواهن این فرزندهای فاحشه این ملت به غرور باشه این ملت به ناموس باشه این فرزندهای فاحشه را تمامی کوششش جوشید باید که تایلیگش داشتنام نویش کد اینو فرزندهای فاحشه هستند اینو نمیخواهن این ملت به غرور باشه برای اینو را فخر هست که ملت مثل اوچای همیو به غرور و فاحشه باشه برای چی برای اینو در обществе سالم
намехоҳанд зиндагӣ кунанд, наметавонанд зиндагӣ кунанд. Общество ранги очоҳошон боша, зиндагӣ мекунанд. ҳеҷ кара гуфта наметавонад, ҳамаам хел фоҳиша, хел беномус аст гуфта, ино кӯшиш мекунанд дар ин кор. барои ҳамон дӯстои азизам ва дигар инсонҳо ва амниятиҳо дар бораи фарҳанг як танзими дуруст, дар бораи маданият, дар бораи тӯй, дар бораи тӯе ӯе ки нест ки 300 кас биёяву чӣ коре кунӣ кадан бигирӣ, не, хусусан дар бораи сурудҳои тӯй бояд танзим бошад. сурудҳои далбаёбӣ аст ку ёро полни тоза кардан дар кор. Гиловардим набудӣ мондумш сари девор омадӣ нигоҳш накардӣ дод вое и чӣ сурудае? Себа ларзоне баргиш нареза, пухтагиш резаву хомӯш нареза, тақара туқур тақара. Ин тӯям нест, ин сурудам нест. Ин чизе аст ки дар тафаккури инсон зиён дорад, дар мафкураи инсон зиён дорад. Не ки ҳаст сурудҳое ки ҳам гӯш мекунӣ, ҳам рақс мекунӣ, ҳам дар маънову мазмуну дар калимаҳои ӯ суруд бигӯем ки як инсон як чувство, як мужской характер, як ватандорид бедор мешавад. бояд ин чизҳоро конкретно танзим кунем. аввалин чизе ки манъ кардани инам хеле клоунҳо ва манъ кардани ҳамун тӯёда мерафтагӣ раққосаҳо ба ном раққосаҳо. Барои чӣ? Барое ки баъд аз дидани ӯ хел фоҳишаҳо дар тафаккури мардуми тоҷики мо, тоҷикистони мо, дар ҷавонои мо як чиз ҷо шидагӣ аст ки любой инсони раққоса ку ҷалаб аст. любой инсони раққоса ҷалаб аст мегӯяд. яке ҳастанд раққосаҳои профессионалӣ ҳастанд. ӯ рақсҳои профессионалиша мекунанд ва ҳеҷ вақт допускат намекунанд я мардак биёя гирди ӯ да тов бутахича дигар кор куна. албатта ки ӯ мебироянд рақси хичо намекунанд. ина дар Ӯзбекистонам мо мебинем, раққоса вақте меояд дар тӯй рақс мекунад, дар ҳолати рақс кардани раққоса ҳама мешинад дар ҷоҳошон. раққоса рақса мекунад, мебироя мерава, халқ рақс мекардаги дигар мусиқиҳо аст, дигар чизҳо аст. бигем вақти раққоса санъат биромад, яъне ки майдон биромад дар рақс, ҳама мешина ба ҳаловат рақс тамошо мекунанд ки чӣ хел бигем ки рақс мекунад. яъне ин чиза мегӯяд раққосаи профессионалӣ. ӯ раққосае ки худашда позволят мекунад ки дар болош 10 мардак бипара, дар қичоқи мардак бипара, ӯ фоҳишагӣ аст. уно танҳо санъаткорои фоҳиша, санъаткорои беақл, бемаданият, суруд надоранд, мантиқ надоранд, тақаратуқури зиёдӣ доранд, санга мебаранд, хеле гуфтиам гапо зада суруд мехондагӣ, нам хеле фаҳш фоҳиша санъаткоро унам хеле фаҳш мебаранд қатъиёшон барои мухлис ҷамъ кардан, барое ки зурай ҷавонода зурай ҷавоно ҷамъ мешаванд, рақам мезананд, баъд мебироянд дар саҳна қатъи раққоса парак парак мекунанд болои якдигарда зур. баъди тӯй тамом мешавад, раққосаро мегиранд, дар як хона мебаранд, очират борониш мекунанд, пулиш метаҳанд. яъне ки як фоҳишагӣ аст халос. барои ҳамин ин чизҳоро конкретӣ бояд манъ кунем. агар манъ карда натонем ин чиз давом додан бигира, иншолло худо хоҳад мо омадем ин чизҳоро конкретӣ точка мемонем. ин чизҳо намешавад. конкретӣ ин чизҳо точка монда мешавад. ба дараҷаи точка монда мешавад ки дигар намеёбӣ шутар чизҳоро. тари чиза дигар намеёбӣ. чаро дар Ӯзбекистон раққосаро фоҳиша намегӯянд? сабаб яъне ки раққоса маданият ва рақсҳои ҳамон мадании худша нишон метаҳад дар тӯйҳо, дар дигар ҷойҳо. барои ҳамон ӯ ҳаловат бурда тамошо мекунад рақса. вақте як фоҳишаро мебарен, ӯ рақс надорад, ӯро чиро тамошо мекунӣ? ӯро танҳо дар майдон сар метӣ, ранги ҳамо дар даруни 20 хурӯз як мирға сар метӣ ку хурӯзҳо мепаранд болош, кадомиш биқапа. тӯйҳои мо тӯй намешавад, як
открытый секс мешава, фақат ҳамун тиқонакш неста, дигаш ҳамаш сексай, ползои секс. Ва дар уҷа гудак тамошо карда истодан. Иям бемаданият кардани гудак мешава. Духтар, модар, очо, пир кампиро, яъне ба кадом аҳвол, ба кадом ақл тӯйдор ё ки намедонам дигар инсон ё ҳамун ҷомеа, ҳамун қишлоқ, ба кадом ақл калонои қишлоқ дар ҳамин чизо раҳ метан. дар ҳолате ки гудаки ӯ тамошо дора, очаи ӯ дар ҳамун тӯй тамошо дора. ӯ ҷавоно ғурур надоранд, номус надоранд. ин нишонаи беномусиро нишон метаҳад. ки дар болои як рақоса 20 ҷавон мепара, мехапа, иш дар болош мегира, мекаша, хели сараш мета, уш мегира, ползаи хелиш мекуна, рақосаш ракм места кунча, меҷунбона, иш мехапа, тариш мекуна. ҳама гудако тамошо доранд, калоно тамошо доранд, занако тамошо доранд, пиро тамошо доранд, модаро тамошо доранд, духтаро тамошо доранд. шумо чӣ нишон метен ба ин чиз? секс, прямо секс музика қатӣ. фардо гудак калон шавад, мега ин палон аст, ӯ ҳам тӯй мерава, камтарак бузбалатар шид, ӯ ҳам рақосара мехапад, мега зур будай, халқ бале чӣ кадестай. не ки агар ӯ қишлоқ мард дошта боша, ӯ қишлоқ йигит дошта боша, ӯ қишлоқ дастойни одам дошта боша, ку ӯ чиза раҳ намета дар уҷа. мия ай гӯш меқапа, мега ҷа биё тӯй дора, рӯзи тӯйиш дар ҳамун чиш да мешнунаш, мега ака гӯш ки дар инҷа фаҳш фоҳишагӣ нашава, раққосои нахоҳи болопарак поёнпаракат набоша, артистат тӯйит боша, маракат боша, мешинем мегзаронем, мо наблюдат мекунем, лишни движение кард, лишни проблема шид, мо проблемат мекунем. ва дар ӯ ҳолат тӯи хушрӯ мегзарад. аммо ана ҳамин сабаб шид, ана ҳамин чизҳо сабаб шида омад ҳамин 30 сол миллат номусша гум кард, ҷавон номусша гум кард, ҷавон беномус калон шид. беномус калон шиди, дига мераи дар Россия, ҷоруба мегирӣ, мегӯӣ хазяин работа есть, лапотка дар даст, хазяин работа есть. Номус нест, работа есть. Для беномус работа много. яъне ки ин чизоро мо мерем худомона позволят мекунем. сабаб аз хурдӣ нами фарҳанг, нами санъати беномус ҷавонора ғурурша кишта калон мекунад. мефаҳмӣ намеда? ғурури ҷавоно кишта калон мешавад. нест, беномус мешавад. одама ғуруруш набошад, ғурур имон аст. яъне ту имон надорӣ. одами ғурурдор, имондор намерава ӯ кора бикунад. 4000 километр намерава кӯчарӯӣ бирава. фарзандша гирифта. баъзеош фарзандошона мебаранд. баъзеош бобош оташ худаш кор кардестанда, дастройка. 3 поколения як ябора кор кардестанд. ха мега ҳаичи ҳамун дусмам шава, фардо онаму зиндагӣ монда соз намешава, бачам ина мерем тразан метем, ина я мошин гирифтем, опел мерем, олибо изур нест. яъне ба умеди як чизи дунё номуси фарзанда мекишада, дар ҳолати бига ки бачам номус дар кор аст. ин коре ки кардан, ин кор набояд мо бикунем. гуфтагӣ меган ку гушна бимбир аз сери беномус буданат. гушнаи баномус бимбир. ҳамин сабаб шида ватани азизам. хулас намедонам ака ман ҳеҷ боварӣ надорам ки ин ҳукумати клоунатри тоҷикистон ки аз боло ба парлумони клоунаш ва ба тамоми амнияти клоунаш тасмим бигирам барои ғурури ин миллат. ман ҳеҷ чизро боварӣ надорам. аслан боварӣ надорам. лекин ба ҳар ҳол ман талаби хидмат ҳамчун фарзанди сарзамин мекунам. агар он рӯзе ки худованд агар моро бирасонад дар ҷои лозимӣ, бовар кунед иёра мо решаша месӯзонем. ин маданияте ки ино овардан, ин фарҳанге ки ино имрӯз дровардан, личи клоуниву масхарабозӣ, ин фарҳанги инора мо решаша месӯзонем ки пока мо ҳастем дига и гил накуна, дига и насавзаи реша. пока мо ҳастем ин реша дига насавза, яъне ки сабз нашава дига. ҳамин тавра қоқш мекунем ира.
худо хоҳа амрӯз любой чӣ қати месӯзонем, бензин қати решаша месӯзонем, қоқ шава решаш. То агар ғурури миллат набоша, ӯ давлат намешава. ира бидонед. давлат, миллат, ватан ҳамаи ҳамин чиз сохта мешава ба ғурури миллат. агар миллат ғурур надошта боша, ҳеч сохта намешава. ира бидонед. рас и нафсигда. неки худо куна ки рӯзе шава мо баргардем сари ватан ва ин фарҳанги овардагии эмомалира решаша қоқ кунем, партоем, нобуд шава. саломат сарбаланд хонатон обод боша ҳамватанои азизам. қадами қурбон бародар дар тамоми боварӣ риди. мо 10 боро гуфтем барои худат ки яъне баъзе пешниҳодҳои кловнӣ мешава. машварат ка як бор бинавис, як бор совет пурс чӣ аст, бикунӣ накунӣ. ба ҳар ҳол мо аз ту бештар бигем ки дарк мекунем. ҳамин мо кадом тараф рафтестагимона бештар дарк мекунем ин чизоро. аммо бозам аз пеши худат хеста ҳамин корро карда истодӣ. ин дафъ дига барои хитам пашада нест бародар. воқеан ҳам бигем охирон суханам ба тамоми ҳамин клоунҳои ҷумҳурии тоҷикистоне ки имрӯз ба ҳамин раққосҳои фаҳшу фоҳишаву дар ҳамин социални сетҳо шиштагиву ва ғайра корҳои ҳамин фаҳшу фоҳишагӣ қати сар кор дорем. ба ҳамаи шумо ҳамин сухани охир ма мегумтон ки оқибати ҳаматон зиндон аст. ира ба ёдтон бигиред ва фурсате дорем ки ӯ чизотон аз сайтотон тоза кунед, нобуд кунед ва бигем ки агар тони як чизи маданӣ, фарҳангӣ, як чизи хуб, контентҳои хуб метонӣ бикун. Наметонӣ кун табиҷиқ сабаби беномус шидани насл наша. Набоша оқибатат зиндон аст. дига пашада нест шуморо. яъне ки оқибат ҳаёте дорен дигар шумо дар ҷомеаи солим, яъне ҷойи кори солим намеёбем. ҳаётотон қатӣ шуморо мебарем ҳамун ҷойи стройка, нами чиқриканӣ, нами канализатсия ҳалиш кардан, отоплениё гузарондан, ҳамин ҷода дар кор аст коргар. аз шумо мастерои зур тайёр мекунем ҳамин соҳаҳода, ҳаёте дорен дига ҳамҷо кор мекунем. ҳаёҷа дига биромада наметонем. барои чӣ? барое ки шумо миллата беномус кардем, ғурури миллата шикастем, то ки миллат рафта кӯча буруваву корҳои паста бикуна, сабабаш шумо будем. ва ҳар яктаед ки дар кадом чи сабаб шидагӣ ҳастен, ҳамун соҳада хитона мебарем, корда мемонем. ира ёдтон аброред. и угроза нест. и чисто по-братски предупреждение аст, яъне огоҳӣ аст ки шумо оқибатотона фикр карда қадамотона монед. зинда бошам ватанам. падилит подпискаша фуромӯш накун.